fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mema akwaba shonko eba to my GHSO nana ama ouza sabria majirije na training issues abeto jano and amete epesomo ewe fidi so na me kana sana arho sembi abeto da free chefo praso na ebusafo according to reporter yenya ewe yenim no so for penny bi awo yo sorry enmu bi anidin ede pastor prempre adona efena watara already in 75 years and ran with me at the granted January Amazon Nana Ketwatin and the Quattro Adeno so the day Emma's a mouth for a buy but one by another says for year and to attend you know dear with free now so Papa no ent me in 75 years it means anything I could meeting went me in news today but near woman I plan de no etro madrin eba wo mu fie wonum de wo mu etimi bo modern eche papa no amasabia me no kasa kopie mu e wo twefo praso police station wo mu etutu na no epepe no e de akopie mu e wo court na ebuja for assemble emu dopa na enchiremu eka wo no bitwa aba na me de asomu so mama akwa babiem na enede me wo prophet Bernard Esiem wa ha me no ebetwe enkomo ede afa ewudi a awo yeso penny wetimi edi ne yere a wone ete die mpa ene ka no ema no etimi di sa abone no ena ebiem tunse ka bibi po ho krampa wakoye osofo no na eni wo se wo hye no so anase wo ye bibi efa wo se wo di owuo ana obi enkwa hye ne sem eku ne yere ede fi ona for woni ede enkomode no echi na prophet Bernard Memao akwaba shronko ejusu nana bibi aboko yamya da kroma adumne musreni mu an yeti edibade asena Holy Ghost fire and prayer ministry as for mania obi ahun yamya dumobia ho din pa na ukase mu ase de wapoto asemna aha wo won osofo de obi twitwa yere sei ana obi kumo yere sei unse unso mo ya use of what ma find more spiritualities because omo deal with more ahonhon okay unse awu you know you wo two baako a blend omo honhon with Bible any o baako bi nso a omo nya free puase direct. I know some of their churches omo use Bible is from the sea. Bible the bio then say you say Bible me asem ona enchirichim ni beba mo unse ye o Bible a okonfu ba bi o Ghana o Bible wo na so ye enye Bible okoto yi o mo demand from the sea na mun say unte say de eda wodi ma enti say we ya but evil spirit no ma impart the ewuram unse ye ka say sunsun sori a Meka say all the churches in Ghana omu nyina ye sunsun sorry. Patwa tiase. Okay. Nyamo nkonko ne na nche no ye honhom. Entu ka so be di na charge so na nte honhom. Na on pay fee bone trimuka bone ne sa nyoma no. Na wati de meche na say. Enti for our use for be tam sika na so be di ne yire wudie. There is more spirituality. Omo abenim so mo die wu. Eye ba pure spirit. Ono no mu demand blood and the spirit of Mulek omo mu demand moja nko a we say nya hu matter me ka ye ka nipa wa dipone e ho asem ti de ye fa nipa na anya mfato wa mpacho unse ye ka so bi awu sofo a me ka pese me pick from asie na me spirituality na me be ti won say wudie we odie no because enye normal say wono yire ti odie na be kan say fasika na kutwitwa oyire adie mpa na be kan ana oba no aye ode ya huntimi mfa nche
So maybe utimosu. Enka Bible de o so bi yo bone a fa che ne mprenso ahodo nso. Ema ade anchi obufu so. Ade anchi obufu so ye mu se wo yo obusumsum ni. Enka ema na okuta Bible a wo de kire na se ugina nyame ansam so ma manfo bom paye de. Unse na more of this now. You will be to say you more rebellious spirit. Okay. Attack yourself for power. Rebellious spirit. And no more be to say ancestral. I didn't bet my soul swa. And I you is surely a bind you what a boa or soft one home. But Yamia friend also consider what not or yisa is surely bind the free home. No. And what you say? When you saw about yourself with Jenny Dion and so forth. But who say also for she nipa. Me ba to ati ase. That's what I say. Elijah ne ba konfusi e o twin kante twitwa bi muti. E du won o sa buy in the form of Yohani near this can to ni minim. E tu be den. Eh na de bi o odifo. We dey enter say nim say oba what sika wa me nya shoka say na say because Oma wari awo mama mba no kre bi eni awo because akula na okohu ye no aye omna na we di 6 years onu na ne ohu ye we dede e de fra amanfo na nu nti se wetimi ana oyiri atena mfie dodo yi enne na awo ahwe mama so eni abewo bia na nu ne de nko a na oyiri no be ya e be chi won so a matese hu ni se owuo se utwitwa no wasa gruesome way and be ma wakoma to yem so okay wenya atentene amawo unse nana we njide ya meka se e more spiritualities because what say ya honhom what we dey be come say wife what you fast kan na ko dine anase ba bi okoto se no so ne dine wo ne twitwa no e dey ne beba e ye fie nkonwa bro no so tumi anase fia utimutumi pemoja no eno wafa so aye saade no na ebufuo se ebufuo so etimi yesa unse efie nkomya ne sa tumi de no mu gina ebufuo so na mka se atuate ho okay rebellious spirit and the spirit of anger wo mu kabo mu a ba pio ne sa mulek ne wura mu a asamo ba wo mu demand blood ento mo kwa bi obefa so me kamoja agu bia na nyoma asem so sana de ne tie no enti na kiricho nso ai be hunhum be wura ebe ye nso ni ti aka obi moja agu no spirit ne twe ne ho wu nipa na akoyeye patwa tia na se enu nti no sintibi ato due wa sintibi ade be na mo so ba ne se nipa no due ade ne ho spirit enu wachi ba wura aye sa ade na aka moja no ni moja ko ne baby ba wu nipa na wuti mu ni die wo ye da oni Kristo obi ka oni Kristo obi ka na nke ni nse ka sofo de ye nim die de nka wonya bia konkan awo eka mo obi hunu nyane ka se o mebi onko asole wonya efutu mfi mpenifo ho na de keka ho na so de na beba nko ama osofo a unim se ye wa honhom o so na wo de honhom ma be mu wo honhom no wa so ma hye wa fa kire mu enya experience asa wo de uye no krampo sinti asa nya brabo mu experience 75 years enka weni afio na wo twiti kan wo yire so unse ewiase na adane ana oba no enye unse sunsun sorry for ya majority of a man bibiri na kutabayi me meka no kra majority of a man bibiri na kutabayi na njo tabayi aseke na odwe twidwa na be bayi na kwa na da bi unse ebi wo a wa ya traso ena wa nya ntraso nso a eye ono deal with spirituals no no manante okay so what you say enje bia ne hierarchies ni ba kwa ka kire ne say awo say motie ena no na tana so many years ba yen ya bo ho ban say bi ontimi mfanya wo but e bia wasi unyoma si enti sore kenya ho e ba what you dey na say ena say honkonkon tini mu pa susu ampa so the mark of Christ eni nyame asem ne nante pa obese ne ho so wo ba bia de nyina afiru no bia wo de obese ne ho so ma ne ma se na so ni munyam durom na da na timi aye ma se ye ne emenu akra de se me ne kra de ye ntina ya yerem na edie ne be pa otirimu pa be bo otirimu me ko so obi kra moja pram no ho a me ntimi o because erade mo bia no o my intent eye the mercy eye
unso ba ta mi etimi hwe ne ba mu ano de ska to ne minimu ate ne bati enyo no awo eye forces and spiritual ewura no eno mo yeso wia no ma twoma fe no nya ba ho so ti wo wani ba ho so be ka se gi ne ma yi ba to mo wura wa ye di dada di o mo pe no ma fa na no nti ye se ye nka ne se enye se wuti se obi di software nti na to se osu ni se o software nti otene oni adwembo ni bi efini ka ho ebie ni no ho so ye software nti onye perfect na ye su ni sa na unse enti sa bible si mo mpa ye da ye mre ho okay as a man of God die anaso de nyame asema na se nyame di ato ho so se dia de bia wo so wo mpa bom woni mpa bom so wo wechi and I say because of our own mebre na attack yinti no we are vulnerable to evil spirit ebe ha and now say me kotina baby a highway metina wana evil trinity ba ko begina manim me pass baby am to begina entenchen so be 5 feet interval no busa masem difo de na be pe wa ha unyame no asoma wana wabofo mu gina omo be koso yana na minim se da moment da bia metina omo be koso accident onana me twi me ho weekwe ya me twi me ho ne di me twi me ho friwa entina batati busebusa no question oba in the form of oba as oba bodam for tintin tiktok and honam no ebram te se honey ewo a eso man epra ba epra entufom eye izewu me yam seme miss wow etuo bedem na mo aso mo ani se mo aso na mo di boni unsati meka kase bi no mo am calling David kase bi no ebinum because se wo ani a ye wo sofo oye baifo ye wa sofo mo ye baifo ho once na de na say ye wa sofo ye komfo osofo komfo bible na kadida ye wa sofo a oye forget sa dwudunum okay in kan first Saphania chapter 1 verse 4 to 6 osine wa abusumsumfo asofo ho enti ye be kan say Odifo, odi final words asum eye yahwefo ne yetefo na yen sorry ensem so na ensem no so amaka ndada no wo chifo praso police station a wo mo eye toturi eno mo toto na no na ebiem so mo na hihye se wo mo na ba kopie mu wo court na tese court atena ensem so na eye asotwe afata no wo mo timi edi amanunti wo final words ni yen sorry so me final words am de be ka kire tifo na se na nse ewiemu nye ahun bebre ne na mframam amane atete yo bonefo ne pe wa ne se woni mu beguri ase obesel odi bia koto nsawom tese wa ma bebre ho akadwan oba ne dan ye mesro nse na mitifo bompa ye da ahun mere ho be more just a young pipe that continue praying empire do na obo se na nyewa okine bi Kristo be no de twitwaje obabi ti mesre se wo mpa ni na otina konkro ablabom emu na Kristo no nani munyam ebe sra na ne bambo ebe kese yamao hwede osofo akwa ya ne yire na wo church member wo be den ti mesre se mo manya bishuro nya bishubi enwura yemu ni ehunu se Kristo ne tin ompe sa nyoma no ni sa ye mom na asafurade be hunu mobo mesra wo asafo tie nka Holy Ghost and Fire Prayer Ministry odima nko a oba papa bi abrante odima nko a ohawnya manye bi ho ubetima frani a kire direction baby obia no Kristo ni munyam hye ebe kesi ama manu onto ano ato ampana ebusafo elede ha enedi ebesi onso bomodin afo wa pentre no esomi ewe comment section na biem so no follow yen ewe Instagram me your Twitter page at @tumagh_, Facebook so too much gh nana ama obusa na me ya doma ebesan edi ehia biem na makramo